Na cilju je predstavnik Bosne i Hercegovine Dejan Iđan. Na startu je Dejan Iđan, predstavnik Bosne i Hercegovine. Veliki izazov mu je brzinom zvuka postavio Petar Friedrich. I krenuo je, Dejan Iđan je krenuo. Može li Bosna i Hercegovina na snježnim sportovima napokon nešto ostvariti? Odlično ide, odlično. Puno bolji start od predstavnika Hrvaške, Friedricha, šampinjona bordanja do sada. Da li je novi šampinjon bordanja, njegov miljenik, njegov učenik, Dejan Iđo, a.k.a. Iđan the Dog, najveći vajter među reperima. Odlično, odlično! Stisni ga! Imaš ga! Da li će Rebarca platiti predstavnik Hrvatske ili Bosne i Hercegovine, vidimo. Puno bolje ide Iđan, puno bolje i odlično vrijeme. Vidimo i svo četvero na cilju, fantastično.